Joshua vethe ngirasasibore ngisheshelo ukuthi ngiyafisa ukwazi ukuthi lento ebetween umholi welakho nophela umthakathi ingane, because I strongly believe ukuthi ayikho ngalento abathi ingayo. Ngiyafisa ukwazi futhi ukuthi le nkulumo lena ngiyafisa ukwazi ukuthi lento inani yimi kahle ebaphambanisayo, because le kuthiwa ingayo I don't believe ukuthi ingayo. I still believe ukuthi khona into behind them. Umphakathi umthakathi unayo lento ukuthi kuyona sonke isikhathi ukuthi nginsizwa mina nginsizwa sometimes ubona ukuthi hayi akusafanele la ingene into yomnsizwa sekumele siqhawe ngoba mina makuthiwe njengamanje khona mina abantu njengoba okwamanje ngisawupresident welapho abantu engibalidayo and abanye bancane nami, kodwa umuntu umebe kumbono ngiyamhlonipha njengawo wonke umuntu kanjalo nomdala futhi ngicabanga ukuthi ihambe kuyimbalekele leyo nto ukuthi ke kumele alalele nje wona wonke umuntu uma umuntu ngeke uhleli right njalo. Nami abantu engibalidayo baye bangidiscipline mase ngikhombisa endleleni ukuthi ayima president wethu awusenze kahle lana ngiyilungise leyo nto. Yena naye kuyadinga ukuthi kwesinye isikhathi kwezinye zezinto umnsizwa ukubeka eceleni ucabange njengomuntu ngoba akekho umuntu ongawenza amaphutha, azehlise awavume amanye amaphutha akhe kubonakala ukuthi kwenzeka kanjani kuyaphambili, ngoba uphakela umthakathi baningi abantu abakholelwa kuyena. Mina-ke nje ngimkhonzile-ke ngihleli ngimtshela ukuthi ngimkhonzile indlela enza ngayo izinto, ingakho ngiphoxekile nje inhliziyo yami ibuhlungu ngale nto eyenzekile. Kodwa-ke njengokuphakela umthakathi ilandelwa abantu abaningi kangaka ngamtshela naye ukuthi izinto asezenza akasazenzeli yena, usenzela la abantu ngoba yazi uma usupport umuntu ugcine nawe uba nezitha nabantu abangamfuni lo muntu ukuthi izinto osuzenza sekumele ucabangele abantu abakholelwa kuwena. Ingakho-ke nakuyena ngifisa ukuthi engazuthi engazehlisa ey'nuka amakhwapha alungisa amaphutha. Umphakathi umthakathi unayo lento ukuthi kuyona